Tribunal Constitucional Wasi kamaykachisqa habeas data nisqata hatipanankupaq llaqtaruna Edson César Flores Valencia churasqanta Registro y Control de Denuncias Policiales Sitpol Wasipa Kuntrampi Sutinta mana chihap willakuyta qillqasqankurayku Qunqaymantas Policía harkarusqa nispa Chaynallataq llapa resoluciones judiciales nisqa mana llaqtarunaman sayaqta hulluchinanpaq Expediente 01891-2020 PATC Yupaypi Tarikunkay Hatipay Valencia Mañakusqa Sitpol Wasita Septiembre Killapi Iskay Waranja Chunkapusaqniyuq Watata Sistema nisqamanta sutinta chinkachinanpaq Huk suboficial pantarusqa sutinta qillqarusqa Policía Nacionalpa llapa huchapachisqa runakunapa sutinwan kuskanta Agosto Killapi Iskay Waranja Chunkasuqtayuq Watapi huchapakusqata harkaruni nispa Kay pantasqan hatipaytan Policía alcharusqa Abril Killapi Iskay Waranja Chunkasuqtayuq Watapi Chaysi nisqa kay huchapachisqa runataqa manam nunkapas harkarqanichu nispa Ichaqa huk dictamen nisqapi Policía mana alchayta munasqachu Mayu killata Iskay Waranja Chunkapusaqniyuq Watata